ole kan missionary marta te chanchin kan ngai thak chun zum le anga pu samuel zo sang lura sang kha chakwa somnga pasari atanga sang ni le paruk pu samuel zo sang lura hi zong in khu a ni som panga tharuk sang kha chakwa somnga pasari kham upa jevi lalshi lale pi zonuari te fa pani na ni turin alo pianga unau pasari ni in mi pa pali le mai chia pathum anni apa upa jevi lalshi la hi primary zirtir tu ani a na wangin mun san sana an pem kuala kum sang kha jakwa samruk pasaria suang puilo na an pema kum sang kha jakwa samruk paria ta zirtir tu training in aizola sang kha jakwa samruk pakwa thingdol Kolasip district a le in thingdol he na ngeta tan an nei zuita ani missionary a chualai hian thingdol marweng ko thana loin naupang Sunday school zirtir tu le ko thana tan tu ani a missionary a chuadon hian thingdol marweng ko thanin ursun takin thana po abuat sayani zirnalama thingdola high school akala high school pass lovin zirna acho santa ani pu samuel zo sang lura hi pathian thu soiwak aya ataka lan chuatir du mi ania rongbolna atuipui ema sinot newsa missionary dil thai ani thu amu chu pathian kauna angaya henge hi pathian kauna ani hi ti in adil ngala minlak don le don lawa ka buai lo ti in aril ru hi anget ngal thlapani ti chuan kum sang kha chakwa somriat pasari kum tira dilna thelutin a interviewa la kania ana tho du ber mai a thok thei tur chu a hlim le a missionary a tho tira tangin sinot mission board nuaya a thok ngal ani missionary a tho chungin munsang sanga a mana hetiangin Winchester School Ramhlun Boarding Kachar sangkha chakwa somriat pasari chota salganga sangkha chakwa somriat paria ta tanga somkua parwa home mission south somkua pakhata tanga kwa ni nun suri somkua le pathum missionary training MTCI Zol somkua le pali saibo home mission south somkua le panga tlabung chonpui somkua le panga nun suri kuanga le kuaruk diblibak kuasari atanga sang ni paruk missionary atho chung jong hian evangelist teacher na athokani kum sang kha chakwa somkua pali khan mission veng thlanga missionary training thatakin azawa hei hi atho chunga a training nei chun ani nisom ni pathum thasom sang kha chakwa somkua pakhata lalro nguri bol puinot nen thingdol marweng biakina in nein fa heng te hi an nei ruthi lalrin chani James Mingthan Kima Esther Lalchan Chuile Loisi Vanlal Ruaite pu Samuel zo sang lura hi mi jezoi ani awangin rongbolna po hanvung em le chaklo em anei ngai lawa nget chora kalngai renga kalthin ani a rilru le thaina zong pethin ani rongbolna renga chung ko le mimal thil trul a in daltir ngai lo Adam phot chuan inkhom committee inkhom puya kal athul ngai lo zaimia soitu nilo ma se hlazir le zai ho te nuwa mati a school no pangte hlazir tirin biakina te rem pui bok thin natlan te hi thil thiam le mangchang hretak nilo ma se nuwa mati in rongbol na chi renga chuan nuwa mati thei vek ni in alanga rongbol na in pek thuk zia chu che zia hian alantir tak zet ani pu Samuel zo sang lura hian chu atui pui bertia soitu nei lo ma se asarmon le ringthar ringlo ati ti pui rengin pathian mangai na le pathiana rin na nga tlat asoi war berani kong engkima pathian ringbur mai chi ani zia hriat thaiani missionary ani angin ringlo le ringthar te hena chandam na thu asoi war hle a pu Samuel zo sang lura hi anau pan lai atanga nu le pa thu em mai ani a midang nen anin ti buai ngai lo pazai dam le nun nem
ama thinrima khing chuan thiam lo an changsa ti turang chi hi ani rui thai thila filim tum tlatani a ama soidanin kaka zu farkhat po alut lo ate thian ngai nami takani a thian te hnung zui tu ni a hre lova ama ain thian te angai poimo masareng thaya number 1 ni ain number 2 ni thiam takani mi in ngai tlom le zaidam takani angin tu hne na po ngaidam adil hre lo a mel en aya fiam thodu takani a fiam adol em bok kum sang kha chakua somko pali missionary training tura a local kha nun suri home mission south atang local ani boka aizol town basa achuanga conductorin khoya tangin nge atia nun suri atangin ati hi ani oma conductor ahoi buaivia ani ome sports le zai nuamati hle thina sport a chuan football atui pui bera trum khat football boot aleipo aveilam ve hi alo leya a thona mun a thlenin a han bun chin dona a hreta chau sia a bun chak to sia an bun chin chu a bun that hlei thei si lo a han boivel chu midangin an hlim pui hle ani ome in fiam na hi chu engpo atui pui peya aning ve ngai lo ani ber mai rongbol na mun sanga chanvo engemo chu achel ve renga vice chairman secretary le sinat sumwong tu na te ko thana achel train thuril tu hi chu englai po in ani renga KTP committee member le zaipo la te atel deu rengbok pu samuel hi mi hrisel takani lova ram thara tho tang phei chuan malaria in atlak buak ve renga wangin nat na hian ati boy jing hle ani kum sang ni pathuma tangin pumna asetana school kalpei lo chang po anei fo thin kum sang ni panga tangin pumna pail thalo khosik kana kutke kar thakle durten ronbel chain damdoina alu ta deu renga kum sang ni panga april tangin ana te chu ron zual zela doctor ten anat na tak an hrefu mai theilowa durtlang le aizol civil hospital a karton deu renga athadewa ma se damdo in lambok apan le angai thina ni kum sang ni panga november tangin akana alo zual zela sang ni paruk january atang phei chuan school le rongbol na dangpo ati thei tamang lova january ni somthum pakhat sang ni paruka durtlanga apail zayania nithum thani sang ni paruka apumpui zai le ania nisom ni pasari thathum sang ni le paruka check up le ania heta hian cancer ani hriat chu anita a march ni khat sang ni paruka durtlanga tangin civil hospital refer ania march ni ruka khemo khai turani thu anlo sila pathian mingin khemo khai chu ka hnole ka khai lawang ti in huaisen takama chon athangta ani a thona lam thlen le achak ema ho phaina tur motor pathian hne na adil ngala hemini hian nuam taka ho phaina tur ka remchang tak poisa choi ngai mi alo pathian ina pengal ani mars ni riata a thona panin a ho a zandari le chan ve tlabung thleng ma se a thona dibli bak kheng zochi ani to lo wangin a thak hlel em school no pangle ko han mi te chu a mu phak ta lo ani tlabung chon puya anfa te school kalnen quarter ruaka anin beng belve tangota march ni som panga a revival speaker puthua man rongbol na anain ti dam rongbol na anaya damna puanga engemo chen chu ji om chole in jingtong trai pu akal le thaya ma se hun akal zela alo chak lo zual le ta a hetiang alo ni ta ka chuan khoi hmuna phum nge adu anzo ta chot maya thingdola a u le naw anu le pa te ne na an lo chen to na chu thlang felin chon pui headmaster chuan sinot mission bo thotu te phone in avarona annin thingdol lampan chu an lo rem ti sak nga la arong bol na la chun zom le be seina neima se lungleya an chho chu lunglei office an chola dama alo kir le an be sei to lo wangin in thla na hunte an lo man pui ani lunglei atangin aizol chu tluang lo tak chungin an thlenga durtlang hospital a san khat an riaka
atuka thingdol panpui le ani a ko ran le thenom khoveng ten an lo muaka a hlim le a atuka in le avel afangkwal shrama abak chu a tho chuak pai talawani adin hun chu lo hniam chho hret hretin anupui fanau te po kalson lo turin a sil deuh renga anupui fanau abula lo omkhom te hne na yom dan tur chu lalpa chunga ngatla ama churingla ama na tivekang sam somthum pasari changa thu asoi zo in nikwa tharuk sang ni le paruk jinglam dar hnia thenrual le chung khat leina ten anmen puila in anupui la ro nguri akova reilo te anupui fanau le chung khat leina te chu arong bol sak lalpa hnen achol santa ani pu samuel zo sang lu rahi thingdola an in puya vuina program manani a uparem siam akhiang te mission promoterin achanchin asoya pastor pc lalmachuana thingdol bial tu pastorin avuizo nuwa chatuana chol hadam turin thingdol than mola thaliam anita ani athini hian sinot mission board office atangin enge mozat an lo tel thaya mdtc bualpui office po an khar veka thoktu tele training mek te po an va in an chukla a kokim takin an thaliam ta ani pu kham zakaya sangkha zakua somnga panga atanga sang ni le paruk pathian tri mi kausan le pathian ramtana ui nei lo in le lo le fa te zirna ai puwa rong bolangai poimo tong try mi anun le mi zia mi terin ka em kham zakaya hi upa ngeng thonga le nial ching te fa som pani zinga pangana ni in november ni som pasari sangkha zakua somnga panga khan khokona alo pianga an unau hi mi pa paruk le meichia parukan ni anau panlai hun hi khokona hian amanga mizoram buaya wanga khosoi kho mani khan anni khuapo december sangkha zakua somruk pariat khan north east khodung saya soikhom anni a anom hlenta ani pukham zakai hi kaya tia ko ani bera an ko na ang hian kanziak fowang ram nging lawi laltura fanunen zun ni somni paruk sangkha zakua somsari pariata upa chong murakuta anin naya fa pali an naya anupat dan indotin heng te hi anni kenet lian tluanga thong lian thanga rebecca laldu omile lalro cha mate anni zirnalama chuan khokon khuwa a primary school a pol thum azawa middle school le high school chu north east khodung saya azawa kum sangkha zakua somsari panga a sarkara primary zirtir tu na athok tana sangkha zakua somriat pathum le somriat palia dait aizola zirte tu training azobok hemia training chung hian aizol college atangin pu arts azole a zirte tu na hi aiduzol khokon chia puile north east khodung saya te athok kwal man missionary kalma hian tual chung ko rana rongbola chanwo sang chelin tai matakin rong abol thina nopang sunday school secretary le zirte tu KTP branch le bial secretary bial zaipol conductor lasruai tu le ko rana thusil tu ni nate achel man ani rongbol na angai poimo rualin khotlang maso na tur veimi ani boka weme ain mang le a notice khodung sei weme chanchin bu marchak eng weekly bultum tu ni in editor masaber ani chia puya zirte tu na atho lain weme library adin puya tuna hian achang tlung to hle ani khotlang in rem le lungrual takanun ho adu nate la in aphua chia pui khotan chia khozo pui notice khodung seitan sang chuan wang khuwa ti le SHC damdo in honna hla damna run pui min hon sakta ti hla te aphua athuk po moi takle saknuam takin asiam nga lani missionary na atho chung hian la aphua man lo ani mai theye kum sangkha zakua somriat panga a pathiana apiang thara heta hian missionary na angai san le alo tuipui thin chu ama ngei kaltunia in hriat na anei na sazual ta a
sinot mission bo ta adila lak ania hun puma rongbola chua tur nge primary school zirti tu ni zui zel ti chu anu le pa tele a unaute arona chumi nuwa chung ko riat puin nen missionaria kalchu athangta ani ain hun le in sakpo ko ran ne na pek vek adua hero chu anu le pa te nanrem ti puilawa apetalo pathian rem ruat po ani jok arin om ko ran poin an phur pui hlea ursun takin february ni riat sangkha chakua somriat pariat thotan jana thana hun biakina an buat saya he in khoma hian upa chong muran fuina thucha thatak asoya ko ran zai pol an zai bok kum sangkha chakua somriat pariat kum tir lama missionaria chuak chu chongteya anom masabera boruak alawin thak na satdewa wangle kholum le thausikara khosa an ni awangin malaria anvei thuaya lunglei dam doina an chung kwa aninom chok sek maya an buai thei hle kum sangkha chakua somkua pahnia bro chakma gospel team leader ruat ani a kum sangkha chakua somkua pali Mizoram gospel centenary alom kuma tlabunga son ani a sangkha chakua somkua pasaria missionary training center mission veng thanga missionary training a training zo hi sangkha chakua somkua pariata vasaitla da ania mamona wangin august sangkha chakua somkua pariata phairuang kaya son le ania kum sang ni pakhat mei thla tangin tlabung zodina om le a kum sang ni paruka tuikoya son le ani tuikoya kaldon hian a hrisel na tlaniam le thisen sang awang hiam hotu te hnena a hu phur thu asoya tuiko hi tlabunga tangin kem somnga vel thal lain kongmu mallo taka kalngai fura chuan khothang tuipuya longa kalngai ani a kongdang a omlo mission board hotu te po in hunrem chang masabera en that antiama wangin lungoi takina na chu azom ta tho ani zone thatop aloni ta ka wangin zone ni somthum sang ni le paruk zir topa lo lak pa bazar turin tlabung panin longin khothang tuipuya ankala longkhal tu omna chunga bible chera thut lain lui koya anlong chu alei tawak maya achunga chuang tepo mi engmoza chu tuya abun chuaka pukaya po tuya tla a tuilen wanglai tak ania in hai chuak zolovin apilta ani midang te ro chu tuyan thiama wangin an hleukai le theihloma an che sual hun hi jingdar kuale minute somni panga vel ani anupui ram hing lawi po in kanpa kaya hian le khachira pe ema jinna te mi ina len na te le khoi muna po le khachir tur amu chuam thil dang ngai saklawin achir je mai thina le khabu hi a thian thaber pakhatani ati arwang hi mu ngei tumin tlabung le che vel khuwa weme ngo le ko ran pol sang tem nili le janle athima war po thulawin tha le sumtam takseng in an zonga bangladesh ram chung kem somli vel hla mu ani a julai nili sang ni paruk jing dar nga a tlabung khenpui ani tlabung weme in a kuang moi takasiamin tlabung zodin pasor quartera pasor lian mungan thana hun ser amanga khodung seilam panpui ani arwang ina paltlang khotina ko ran pasor le upaten lodong songin thilpek an lo hlana lunglei sinot hausa tuk thuan an lo buat saya selinga ko ran hruai tu ten janri an lo buat sai bok arwang phurnan hian sinot mission board in bas pakhat apeya pu kelal hing lawa IAS secretary Mizoram Food and Civil Supply Department in bas dang pakhat angai tu sakbok ani ninga July sang ni paruk ni lai ni daria lechan ve zinga anu le pa omna khuwa north east khodung sei an thlenga khotlang le ko ran hawin ro pui takin an lo muaka lunglei atangin atho pui mi engmoza tin an zui bok in lama bial tu pastor silal ngai thangan hun ser amman zo nuwa biakina voina program man zui le ani a ko ran secretary le mission board ayo ten thu an soya
ko ran zai polin lungkuai takin la an rema Reverend Arla nun tluanga AA sin thucha asai nuwa than mua la uitak chungin lalpa tana in pumpek missionary ro pui tak pu kham zakai chu tha liam anita ani tlangwa larin moya kum sang kha zakua somriat atanga sang ni le paruk tlangwa larin moya ko duat nana bitua tia ko thin kum som ni paruk mi chau pathian rong bol chak em mai ni somriat chau missionary ya atho lain alei nun nalak anita mai hi pathian ram tulna atanga thlir chuan hriat thiam a hara rem ruat tu hnena zo fo a ol hle mai una pathum zinga tlumberni in February ni somni pariat kum sang khachakua somriat khan agartala a pianga apa chu MC rova ani a anu chulal nun tluangi ani apa hi BSF a sub inspector ni in India Ram State rang anom kuala anha chol san nu in bungkon tuikhurvenga anom ta ani B2 hi bungkon primary school trua te boys ME school sikul pui kona tele government Maubok high school a tele kha azir nu in Hindi azir le a thatakin a graduate ani missionary ya kalma in bungkon ko thana rongbol na peng sang achel mana branch secretary Joseph Thara group assistant secretary te primary department zirti tuwa tele non Mizo Christian Fellowship Committee secretary te atanga no panglama hla ruai bok thren khotlang rongbol na wemme ain mang le bok bitu hi mi jezoi lam ma se fiam thudu tak mizaidam le nu le pa za thiam takani rongbol na zaw zo kata na atangkai do na arina wangin kum sang ni palia Presbyterian Bible School a lutin thatakin azo nge a chumi nuwa Sinot Mission Board nuaya pre-service training adila ma se lak ani talwa poi atihle a full time rongbol na lut thairi lo ma se missionary kaldu na chu are thai hau lo maya chu pathian in a hriat pui ani nge yang home mission nuaya Salem boarding school a thok turin evangelist ti charatan Sinot Mission Board in kum sang ni paruka ala a ama le achung te po anlom le ani bungkon branch secretary pin ama thana in khom April ni som pasari sang ni paruka biakina annaya atuk April ni som pariat sang ni paruka athona muntur Salem boarding chu apan tangala he muna akal hi nuam ati in hlim le maya no pang tele atho pui te bula om nuam ati zia achung te po a hril deu rengani hetianga hlim le phu taka tholai hian July nili sang ni paruka khosik serin a oma alu chu na ati hle a chel takin atuara amut pui lem lova zanlama thian tenen World Cup po anla en hawa atuka po school alakala anom lo tak mawangin chanhulam chu an headmaster upalar riatan achol tira zanin khoma akhuang putlani ma se ain khom pe talwa atuka West Phailang damdo ina ainen tira athisen examani a ma se engma natna an mulawa athona muna chuan a ho thale ta ani atuk zirtop ni po chawru tak chungin angai poimo mawangin school akal le rama West Phailang atang hian aizol akal tlang zela hospital puitling pan tura an headmaster le athian de poinan sildan le tha anti dan ani lain Salem boarding a akir thale ta ani adam thatlo mawangim nula vanlar hriati bungkon mi ve tho thoktu alo omrem chang buka ruati ina hian anom tir ta nge ani ataksa chaw mawang chuan atho pui te po chuan atuk in rin nia aizol lama in check up turin ruam manna an nei puya chutia ngai thatlo na lutuk po an nei lo lai chuan school ban tlai dar thum le chan ve vel atangin anat na chuan zual lampanin aboi tan ta a ni khoselovin biak lei theilovin oma atho pui tele school no pangten thaito choim tong trai rual na nen nasa takina nun na chan tumin an beya ma se
July ni sari sang ni paruk tlai darli li achan ve chuan heleya arong bol na chu chol sana van khopuya chandam tu isuarong chatuana bol turin akalta ani kafapadu tak lo hola lo chol toro tin pathianin ako hota ani fin fiana awm man ta chia lo na in malaria athi pui ber ni in arin Salem boardinga atho puiten kuang moi takasiamin aizol anron pan puya fu ruwa tuitam lai tak ania wangin kong athalo hleya kong dala thinglian tak alo tlu ka wangin rei tak then fai ania chumi hnuwa West Phaileng din tharkona mi puitam takin ruang an lo hmuaka weme na ruang phurna tur motor an lo ngai tu vek boka heti rual hian bungkon lamatangin ruang muak anon kalboka zanlai dar som pahnia an chen na bungkon thlenpui ani atuk July ni riat sang ni paruk inrin nia bial tu pastor H Larin Moyan kai shuain upa lalhuap zawa atong traya upalal riata headmaster Salem boarding in thu asaizua Reverend Josang liana kolni in thamuan na thucha asoya malsomna Reverend Dr. R. Albiak Moyan asoya than mola pro pastor Jonathan Pachuawin hun nung mangin nikin nia in mule turin thaliam anita ani bi tu hi rilutluang takle thopui nuam tak athai shram chuan adeuti ti ngei tumtlat me ani atlom ngai thailu tuk na hian anun ati toy pha ta hial emni o ti turin a in pe ani pu Calvin lal nai thanga sangkha jakua somsari pani atanga sang ni pasari Calvin lal nai thanga thangte achak chuak Calvin atia rong bol na lama chuan an kau hi kum sangkha jakua somsari pani October ni som pathuma lamka Charochanpur district Manipura pu chalchung nunga le pi lal hlir te fa pasari mi pa panga le mei che pani zinga anau pang berdottu ni turin alo pianga lam kamhuna hian seilianin thiamna lama chuan BT chindi ani anau panlai atanga thian ngai na mi thian te ngai poimo a tlo chua pai tak ania a thian te ngai nat po a hlo hle thin alo tleirol chuaka khovel sual kong lama penga ma se nun beidon na le tui hal na lian takanei ta a kumsom paruk me ani in an khuwa lamka evan man lianan chandam na camping abuat saya aluta camping hun top ni thleng po in ain hlan ve theilawa mangang takin bible chira tongtrai na nasatak anai nuwa galatia bung ni chang som ni krista hena khen be in ka umta nima sela kanungani keima ero chu kani to lo krista chu keima anung jok ani tin tuna hian ti sa a kanung hi rin na a nung kani pathian fapa mi mangaya ka ai in peturin na chuan ti thu hian ni somni panga July sangkha jakua somriat pariat khan pathianin akai chuak ta a chandam ni in hriat na lomom takanei ta a chuta tang chuan pathian hena dam chunga atana nunga arong bol turin ain hlanta ani chuta tang chuan rong bol tu te suin Manipur khosang sangle barmaram depa te anjin kwal thina ringlo te hena chanchin thasil du na aril ru alian tel tela India map atar te chu tongtrai nanin lalpa ramthim lama mintir vero ti in pathian hena adil thina ti chuan pathian ina du na te hria in hunrem chang a hon sakta a nili February sangkha jakua somkua Bethlehem Hindi Bible College Damo Madhya Pradesh liam thla in a interview ngala principal chuan I certificate hanphorte atia Bible amu ve ngota semester khat a chen so ngai zat te hrila tunge chom don che ti in a zota an chung kotan hantlin chi zia zang ani lo ti hria a ti ngai na dang om hek lo le engna po min tho tir mai ro u minat mit du lo po in hole na tur kanai to lo ati ta top maya ti chuan principal po chuan ti ngai na dang a hriat tak lo wangin na trulang ang thoka
omve phot mai turin atita a ti chuan jing le tlaya an college hostel cook te puin ahun orem chang danga an college principal in le huana na tulang angke thokin azir chhowe ta ani heti lai hian a una upa zu le sa chena khovel nom sit bol na lama tlan me chu avei ema cho ngain atana tong trai sakthina zara a una upa po chu alo piang thar ve ta hlol mai ani zirna lama chuan thian te aphak lo wangin mizo bible le hindi bible chu tong zirna ta na manga mizo midang tu ma biak tu ranom bok si lo azir pui vai hola chuan are theile hindi tong thiam lo wang chuan an husit maya ma se chu chuan tumru na apeta zoka hindi zirna atan genesis atanga thupuan thleng ajiak chuak vekani chutianga re theile tong thiam lo sumlama har sanna lian tak nei ani awanga vai ho mu sit na chu seom ati wangin pathian hena apui na adil ta a ami te dil na ngai thareng tulal pa chuan ahar satna sukiang turin ram hla taka tangin rin phak lo top tran pui tu tur apeta ani nikhat chu USA tangin bible college July te India ram fangkwal tura lo jin tenen an college a chuan volleyball an beng hawa theito pa ball a han lap chuan an khing pui zinga sap nula pakhat oma dengin a op tarop maya anin khel zo chu azaknak lain principal in aron kole ngala tong trai chungin principal room aluta a han lu chuan khanula aben per Becky Hawkins Khan alo ko tira an chung ko chanchin le Bible college sa azirdan te azota Becky in a han hriat chuan tuna tang chuan lo lungai to su izir chunga isen so chu keiman karon tum to ang tuna imamo zual puite leinan hei dollar zani hi lo laphot mai ro a han ti chu alom khermai principal chuan India poisa a thleng sakim cheng sangriat zaruk apeya henula hian azirzo thlengina puita ani hindi po pathian puina zara athiam thahle maya athian vai ho phei chuan bang phena tangin itong ngai thla ila vai ni lo ti tu manan selawang anti hial thin vai then khat po in not is me ini lawang I hindi man apai si lo adik bok si anti thin ti chuan kum sang khajakua somkua pali khan BT chu thatakin azawa in lama po ho to lovin laknawa India Campus Crusade for Christ rongbol na aluta munsang sanga thiandang pakhat nen projector kengin zana isua film anchua chun lama Bible traksemin kum ni le tle mathoka ti chuan kum sang khajakua somko pasaria aizola achua chole lai le sinot mission boat in missionary alak lai in nang fuin pathian kauna ani bei sein avadil ve a lak anita a ramhlun veng lai ko ran mingin achuak ta ani Kanpur Uttar Pradesh te Tamaria te Delhi Tripura te thoka heng athona hian evangelist na hlir athokani kum sang ni pathum April ni som pathuma lalrem ruati roi te missionary ve thau siphir khuanen siphir ko thana Reverend J chunthua makuta anin naya fanu pani annaya anu pui nei ma zong hian Central India omthina anu pui nei sang ni pathuma tang hian Tripura tuiduwa da aniya akumle sang ni palia tangin tuidu khambar Tripura a khomal opin anchung koin aboral thleng hian a omta ani rongbol na le ani tin nuna po Biblein mite te pol jok ro u ti hi athupui ania missionary zinga po arammi tengai nat a hlo deuh zel ani ko ran member po ahar sa le re theite hi angai poimo in atlo chuak pai thin hle a thlasik lai phei chuan thom hnolum tha hak tu nei lo amu te hian akorlum hak lai te hi a hli pa apemai thin bazara chome leya akalpo in chome tra a hon khat khop maya achan chu re thei mel deuh le pitar putar thil zor deuh hlir a thlan thin wang ani chung ko har satna le nupui fanau te damlo na awanga rongbol na thul hi adu ngai lova ringlo beitura an fe chu adona
afa te dam lo po hi atong trai saka akal sana ajin chua chungin an lo dam ve le mai thin zai ngai na tak ania Tripura tui du khambara an tir phei chuan an chung kwa tu ma in tong thiam an la lo nen anu pui fanau te hi vai hla asak pui vak mai thina ti hian zai nuam ti mi chu an local kho mayang ati thina ni ati ang nge in thalai le tlei rol ring tu le ring lo ten local zela hemi kum hian ring thar po mi som ni pali lai an neya a omna pia nga ko ran mi le mi chum chia te ngai nat a hlo zel thina an rong bol pui pakhat po in a omna khu a kawakal chu tarle re theiber po in kei chu kalvina ina chok ai to an lo ti thei zele ati thu soimi te chiam ni lo ma se thil ti le thil pek manga arong bol na hi angai poi mo hle a tong trai nuam ati a tum khat po kan pura omlai na thian te ina lenga a thian panu chu khosik sang em mai hian alo tun hloka atong trai saka an amen rualin alo dam ngal chi mai a thian pakhat po achung te Hindu an lo ni a ramhuai in an in chung ati buai thina tong trai turin an soma chuta tang chuan ramhuai chuan ati buai le to lo mi harsa te hi akhongai em thina Tripura omlain tum khat chu rol thar pakhat pa in nula araya afapa chu apu ta a nula chung te chu localin in nei tir an tum tamai sia hei hi an namdan ani afapa chuan ama fati asoingam to silava atlan cheringot moya pukalvina hian alo khongai ema an ina cho ai tir thina biakina in khom ve turina soma ti chuan kum khat nuwa chuan baptisma changta a tuna phei chuan missionary in a chuak ve nge to ani missionary a tan chung hian ko ran chairman treasurer thalai leader mo phurnate a chel thin tingtang perle vai khong ben te hi atui hle a athona ko rana thalai ingi muza tin an hena tang hian anjir chuak ve ani vai hla pali a phu a nima sela von that an lo nei lo wangin a copy mu zui tur a om talo apoi hle ani ama hi mi hrisele harwang tak peilo thu soingai lo ani a kum sang ni pathum mei tha Tripura sonani a chuta tang chuan sikser nat nai na man thana kum khata hian voi ruk voi sari te a sikser a chuak thin kum sang ni pali October tha phei kha chuan khosik puin amana nasa takin luak buka thi mai lau thon takan lain arong bol pui de tong trai na lalpan changin adam tavia mai ani ni som pakua tangani som ni pakhat June sang ni pasari chung khan Tripura field chunga missionary retreat field headquarters no ganga hlim takin an neya ni som ni pani tharuk sang ni pasari zirtom ni zinga an thona khuwa tuidu khambar lam pana an holain manu pel nuwa ba chunga ni khosamu mal lovin a thuta abula thu missionary ten an boy puya ambasa thendona aboral ta thut mai ani athi hun hi dar som le minute somli panga vel ani aboy pui tu ta sil a hain ti dan tu thiam a har hle a ba sa chuang ve namdang te ti boy lo zongin anin boy pui noka ambasa mission compound penga an chuk pui ta ani Tripura chuan heti lai hian motor zong konvoya kalngai vek ania aboral thu hi anupui fanaute ba chunga amalama chuang ve te po tu manan sil ngam lawa achan chu vairama chuan mithi ruang phuran du lawa poisa dil belvak te an china wang ani ti chuan aboral ti an hriat atanga Presbyterian Mission Compound nai ber ambasa aruang hi lang thla in heti laia field secretary pastor le missionary fel tak ten ruam manna fel taksiamin pastor chongmung rai te ina aruang an lak lu nuwa field headquarters nogong lam panpui anita a nogong a hian akuang te losiamin pangpar te an lo da a field secretary Reverend Si Chong Liana atong trai zo a sumo pakhat le field secretary motorin aruang hi an thla a silchara po thoktu ten
zan rei hreom po poi salovin ro pui takin an lo muak buka thenrual tha le chung khaten an lo muak buka zun ni somni pathum jingdar nga le achan veya anu puite in si phira aruang an hlang thla a an tong trai zo a chuana ko ran ramhlun veng laya apateya upasi thanga tein aruang hi da ni in hemini ve tlaida hnia ramhlun than muala William anita ani bial tu pastor f laltan thangan avui aboral thu athona khwa tui du khamparami ten an lo hriat chuan an ril ru a khoi hle maya kho chunga mi ring tu le ring lo po an pung kho ma motor man tur zongin aruang zui an lo tum ve a nima sala escort lo laya special permit la a aruang hi phur chau ani awangin an kal arem ve talawani a en kol ko ran ho te chuan an ngai ema anin khom po ama suna an thana sata wangin an omna pia lok tuidu mission compound a missionary omte chu thakhat chunga tan in khom zana pia nga an mani in khom pui turin a in choka in ruat anita ani ama uya ngai na tu a en kol ko ran te chuan aruang po mulo le a than tal po mulowa anom tu chu ngai ngam lovin abora la tanga kar khat nuwa a thana tal kan tha lo chuan kan ril ru anuam thei ngai lowang ti in poisa in tho troma sumo motor ron mangin anon chawa an ngai nat le an ngai em prachara ni thum lek achu apu a alo wo ho har to em ti yang hak hlel taka lo ngak thin tu da chuan hele ya chuan an ngak chuak to ngai don lo ti hria in ui takin mit tui tla zoi chungin a thana chuan an tha liam ta ani anu pui la rem ruati roi te le afa te hi khasan arunachal east fila an nu fa hawin an oma rem ruati hian tangsa model school evangelist teacher na athok ani ole khati jong kha nile phot sela